Oh, buat. Tah. Kau saya bisa. Sing balik atuh. Tah. 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 Balik atuh. Atuh si Taha siapa? Pak si pinter jangan main bola, punyuk. Tah. 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 Balik atuh Mang bisa dulu. Iya. Mana bisa tuh main bola? Mang udah jauh we. Tah. Tah. Head. Aduh, Mang ampun. Head sia. Lama banget aku ya beli ini doang. Masa uangnya 50.000 nggak ada kembalian. Terus jambunya cuma sedikit lagi. Mana nggak ada rasanya lagi. Ini minuman juga. Masa es batunya cuma segini. Minumannya segini. Es batunya segini. Ini apa lagi? Ayo, jalan. Naon Burik? Ayo di saha tahu. Nggak tahu Burik. Aduh, Pak. Maaf ya, salah mobil. Ayo teh besti teh ka mana lala teuing. Ih, aing mana kumaha? Perlu pisan. Tahu nggak? Tadi aku salah mobil. Pantesan menilila. Mang. Halo, Mang. Ya, dompet murah. nu abi ya. Tuh di situ. Duitnya dicokotnya. Di mana aing temu muka acan? Gantian mal ya. Sabaraha, Mang? 200 duit aing tadina ya. Aing. Tadi nama aing niat bener. Malik Sok buru gantian mal 200 duit aing ya. Kakak jadi aing nu apes nata. Heeh, nuhun. Heeh, nuhun. Heeh. Jalan-jalan yuk. Mana? Tadi kasih bunga nih. Masa bunga lepet gini beli kek? Ini juga berharga. Ini bunga asli loh. Enggak anjir reungit. Tuh, Lihat main. ningali asli banget. Jabanding warnana bungur kieu. Hah, bungur? Burik. Kenaon maneh Burik? Ayo guys, ayo ke bobogohan di dia. Geus telepal bobogohan di dia mah guys. Nah, bebengeutana ieu guys ke bobogohan teh ya. Tah. Ek dihapus mah. Moal jangan dihapus. Hapus mah. Oh, gak usah asal kieu heula ka aing 100. Hapusin lah Burik. Embung amun aya kieu mah bisa disebar videona. Burik Aing hapus. bikin ke pemajikan mah asal kieu heula we 100 we. Aku mau bisa jalan-jalan. Dah bobogohan di kieu teh kalau bisa mending makan di Tamsur itu tuh kawali bobogohan mah di kieu. Ya Burik. Teh tadi dadaikan Hapus lah. Hapus lah. Harus dihapus ya aduh. Tah, yo hapus tuh. Heeh, tagres hapus. Jika. Enggak bisa kita bobogohan di kieu. Itu nabu korek anjir. Terus main mama di cerena. Kieu we merenya. Lama teh gini. Selamat. Sebenarnya jama ya lewat. Ya sudah ya. Aya geura. Nambut korek, Korek. Oh, siap di atasan di dia. Nah, aya mah atasan di dia. Jadi
gelo. Nuhun, bos. Kopi aing dibayakeun goblok. Goblok si budeg mah. Aduh. Yo, geus ku aing laksanakeun. Pokona mah beres pokona. Mana korekna? Geus ah nya. Mang ai korekna mana? Naon dilaksanakeun ha? Dengar ti aing ge kamu. Bah. Bantuan pangagotongkeun cai. Sok atuh buru. Tuan kaduga dong. Sok. Ya. Siap. Ya, bah, siap. Buru. Nah, ieu na, gotong. Wah, kaduga wah. Sok. Buru. Ah. Halo. Beurang. Berat ya? Nyeri goblok. Guys, bantuan aing ya. Kira. Halo? Aduh, goblok. Shit, biar. Si goblok aing. Milik ya? Ya. Tujuh naon Kang? Selfie. Oh selfie. Nah ke sieun nya itu Soalnya tempat tinggal di pemandangan sangat bagus kieu tuh. Tinggal ke tukang. Kang. sawahana. Kita sanes masalah indahna di teh sangat ang. Sangat. Pirang. Aslina geus Asli. Ada abi mah teu sieun. Abi mah enakeun keur pemandangan tinggal. Mantap kieu ya. Bari selfie teh. Sangat teh dia mah aslina gerak wih. Ning ulang wae. Mending ge mulang. Koream. Pamajikan coba bisi neangan kulit teh. Moal. Pan abi teh selfie teh. Balikeun atas perencanaan ini. Ya, ini kena mulang. Ya, mulang-mulangnya karunya ye. Geus kurit sieun. Jeung beri, jeung beri udut. Jeung udah jong. Ujung pulang. Sieun. Oke atuh lah. Ek naraon di dia tuh, Pak. Iya, saya kayak mulang. Mulang. Ayo atuh, Pak, payung. Duitnya dibanjut ya. Dibanyut. Sangat dibangun atuh. Jelas ini rugi.